Ole hei hi FZ Chhuakthar chu ani ta FZS Hybrid ani hei hi a chuak kha saber kha kan ei vetrina FZ kha singruk le sangai kha ti hun lai han la chuak thin ani chuan hei tu na zon man hin wai khat le singruk a ron ni to ta chuan hemi hi a Chhuakthar hi hemi ma khan version 3 version 2 kha om ta FI ti de kha ron ma chuan hemi hi version 4 te khan ti amai ro chu FZS FI tin aron brand ta a version 4 po kan ti thei thonga chuan heta hian hemi le hei hi aron chuak ta ni hei a base model aman tlom zo kania hei hi hybrid ani ve lo thunga hei hi chu hybrid ania silent start te ron kenga chuan full color TFT display hi aron keng tel boka hei hi aron full color ta ni mo chuan he bike ka hianin adang lamna big em chu hybrid kan ti hin ta ni hybrid ti om je kha chu electric nen khanin aron tlangzarh ta I a battery ni chu berana electric hybrid themi motor hybrid nen chon compare chi chu ni chong lo ta khami hemi a engine hanin try tur enge a acceleration pe tu mo a potkal tu kha a potna tu kha chete kha current in aron pui ve ta chon khami a pui na khanin mileage cha po a petrol he lo na po khan a pui na sa an tiang in Yamaha chon chumi chu he bike na a feature lian tak pakhat chuan ta ni chuan a silent start po chu ni boka he bike hi ABS aron dual channel a hnung le ma hen ABS aron om boka chuan heta hen feature pakhat kan hriat le tur chu hela hianin he hi a Chhuakthar aron da chun ta ni he hi indicator hi sira hen aron da ta atingki design po hen an thlak ta a hma ai khan aron ti te ta hret ta chuan a bike hi a looks ngor hi chu kami ta chon moi ka tilu tuk lawa ma se a moi lo ti han soi tur chun chuang lo ta a headlight po hi aron design dan rim hi hemi muscular look anti sek de lek ang chi design hanon siam ver rim boka chuan a ke hnung te po hi hei aron liana 150 ran manga FZ ron chhuatir khanin kan du ne me ma chu a kelian khan ta ni khatiang anga kelian kha India ram bike chuaka lo la om ngai lawa sang hi paret velania chuan second batch kha ka changve mana rush khop me khati la hang kha bike kha anei tur po khanin zana hanin an lot te kha kan chang thup me ni eden thara khon khatiang vel kha ni chuan ka kol rei khopa FZ ka du ne mem chu akhal anwama tun thleng hian hei po hi akhal anwam coloringa FZ ka du na chana kha chu azang khaya ama ake nen jong nen khanin khati hun lai ne na chut khan akhal anwam me ma petrol he lawa zin pui nan te khan anwam ani lunglei te kha kan va zin pui hui fang road world bank road an hon ma te khan kan va zin puya akhal anwam tun thleng hian hei hi kalangai zon na chan chu ani FZ hi chuan hei hi aron thara hi noi khat le sing ru karon nia hei aman chu to khop mai a tir kha chuan sing ru sanga te khan kan la chuak khania sang hi pariat bela kha chuan mo chuan he bike ki inwa bel cheng du ni chuan than sang en san cha hian engtik lai pon mu theya ava en the chuan a color hi hemi hi hybrid a hen hei che hi ron oma a pol elo pahni aron oma hybrid a big hian hemi aman to big a tina ni chu chuan a base model le kha chuan color chi sang ron oma he lai mi te po hi ni ta he ve thunga hi chuanin aman tlom zo ka hian hi aron full color ve lawa chuan hybrid aron ni lawa silent start aron ni lo bok ta chuan silent start aron ni lo mai ba ka khan hela hianin traffic jama pon off the nang chi kha aron keng ve lo he ta zo ki chuan aron keng hei hela hianin kan enanga a start theya chuan he a start na ni ta hela hianin hemi automatic traffic jama in off turang chi te po kha aron keng telani mo heta hi chuan aman to bi kai chuan chu he bike hi a that na big ani chuan traction control ka sai mai traction control kharon am ve nge 150 engine hianin a tangkai view em ka shelawa anon da ve at om ve se a thave tho poina om lo kha chu traction control ka chu a ke hnung in phiat tu veng tu khan deu bera a spin out tur mo khatiang kong nal vel te khami veng tu kha ani tangkai ve phian tho chuan akina he bike hi kan la khal chinanga kan la te sanga enge an khal tak taka engting omang ti te po kan la test zone ni ole